Me wotu mi biala wa kwenye biala sa me kesunya asem. Isasa sunya ya asante. Sunya eya momomodi. E musa sunya na nanu se. Na nanu mui. Ye basa ye te sunya on mabakosem a ema won ye bonofo. Minyanom ye beka so obi ye obi ni no. Na sebi enya do sebi abraw. Etwa sebi bi efe no abakosem. Na nanu mamantsena amentu na nanu mankasa onmo sesen. Baby na nanu nkonya ene wonmo fruma efiri ene edi obi se we ye we ni. Se ne enne wo bekọ enne sebi enya do mankasim na nanu gitum. Se wonmo na nanu efiri sabin so ebeta kobi ante no eba sunwan kranko. Ye ka o mabakosem si eba sunwan kranko. Abela omodi won bosom muni edi won monim omunim se ba kranko ansa na yekwachirikatu enenti baby obi amantu wono ene ka won mabakosem ho ya sabi anyado utwa firimu enye yie enenti sunyan onye obi arara na sasantini esanse obi biele ni ho ewo mu se ne amanyofo abade mpapa mu bebere abetoto yentem abekreti political administrations na political administrations no eno na wose ne yemu bi sore esa se papa yemu rather than say a unity amanyofo ba ye no won mu say echichemu won mu chiche no eye for developmental purposes na say developmental purposes aye de ne amanyofo na asa ko hye achire na wo mo de papa mu won mo de sebi anya the time won mo de ayi abufuo achehye na nanu bi mu say developmental purposes identity ene akanfo nkoro nyina yin develop ene yes ensa ase de garamse ene obekọ northern region ya sha ase adua koko eso yensa ase ya lutu ni nyina bibi ye bia na ye kente obi kremu se efiri abodome ye fene kete bibi akanfo obi aye kremu esasa amanyofo pese won mo ye yense first and last edikan be de achiri na menyanom da bia me kase bia obi ebadwen se me wo tan ewodomani hu da bi me koto se bi nua domani obi a onya kan ni me kan no confident ene ne yade a me gina no chi esasa se bia nya do se bia brawo enya buronko ena do kronkon na emom de mempe eye sese bi wonum hene no ede mpapa mu agenda all because of so here no so ye bro hene no de a tan agenda na o instigate na nanom binom te se de obi ya santini a chese okwa santimemu ye wakoa ana ye ma akọ ibini ana se bi enya do se bi abro chinchim nsaje wade ekura won so ntesa eno ena me yesu bi babo ntene ebe chirem se ensam na won mu kan nye ne kre abakosam na won mu kan ntesa esasa kan ni bia wo busia obomu eno na expose obi a kan ni bia busia obomu no expose because so wo se busia nim na wo hye se busia nim a wo bakosam ntimi nya soronko ensene se busia ofiri mu no age wo mentuo ne baabi akotae se baabi akotae no na wo ka ho asem se ye ba hai me na we be ye we me na we firi ha kwa ha eno ye soronko na za wo so ye aseni eni na wo so ko abakosema na wo aseni eni wo so ye bununi aseni eni bai na ye bununi wa asase wa etesui emme be ye yie aseni eni bai dan krofo omuni ma de efe ne bono e aseni efo abusua e wa kan abusua nim omuni any connection at all and any even migration so ono amentu omuno ono bi kura kofa atachiman ana kofa abro manso ono mu ne nkrofo ono manfa hokora aseni efo ani nkrofo ono manfa hokora ani ti so bi aseni eni no bi betena bontene kasa aseni eni eye sabi anya adogunu a na ahunte na wo sa de tan abeto aseni eni ani aseni eni bi ono ni nwia no ye no political asante region mu ntemo a na wo wote ho no wansori ankasa na emu oya
Sempanyi yɛn fom so a na yɛn kora ati akire no yɛn ne wɔse yɛhunu nyansa na yɛde nkabomu ɛka yɛn ho bomu na yɛkora na yeso gyagum ɛna yɛn kora yɛba na yeso gyagum enti me sister wo tro me message tententen sunyan ya asante ko krata bia mu ko krata bia ansa na wo Ghana na eba sunyan wonim bono sunyan enim bono ena sebi na na abo enkokọ ni nwia ba nyama buru kro bie no wo mu firi so mbekekere sunyan ebunu kro bie no ho mo tena so pen ebunu kro bie no ho mo wade mu ebunu kro bie no mo transit yesi yefa ebunu kro bi so o ma asantefo typical asantes me won ma me ko ma ba kwasema me kasa o me typical asantes ena me won ma me ko ma ba kwasema me kasa o me asantefo de me kasa o typical asante no ne migration fa bebia ne migration enfa bebia eti me ka breku masem kire me ka so typical asante me ka word masem ka so typical asante me ka demeso me ka che kwatiri no nyina typical asante fo me ka ne kwantwuma me so typical asante sa me ka ne sakatia o typical asante me ka basa o typical asante me ka enne atebubu o typical asante atebubu ni enni abakosem o konete eboro manso penne yefiri anasa even sebia nyado sebia brawo ekuro bia nya du man ni babia eti onu atebu o typical asante asona fo no a ebi ko ne babia efra hono mankasim no ebi ne enkrofo efra no mu na se mi ko hu se mi nua baabi o ta post mi video na nya mi hira no esa de mi pa no mi mpa bibia ebesa de meme ye no wo begma wunua bi ate na nyina yesua ho de na ede nkabomu do be nyanyansa atie no ede nkabomu amayen bese me ka asem na wonte ase a kono ko bu sampanimfo fa kokko bu sa won ma bakosem ne yon mu de a anya bia panyini e wo fie eye yo panyina na adwuru mu da ho na obeka kiro se we ye no kore we nte saa eni tinya chini yedie hwe ene me kwato se me nua ba bi wa postu ya fa no hene ba wa post me video na video na se no o ka se me hwe no video na se no wotimi come ho ntokwa o comment section na me woni nyina ana obi a be comment wase se mankasim emfantefo ene emfantefo migrate from Tachimai eso Tachimai hene emekremu mankasim o adwene na e wo fom no ebini ekwa be so na Tachimai hene be kremu Tachimai ekwa be so mankasimfo ade from Bonoma so debi eso maka bakosemi ya kasa asemo ya kan yesisu eso mistakes no mo amona mo siesa mako university mo na mo siesa mako ya bakosem ehu nimdie ewo school park asem still amu na bakosem muni mo hwe mabon mo mbese mbeshia ana mo mpese mo bete no kore mankasim ni Bonoma so ni hwe mankasim wantra Bonoma so da mankasim wantra efrida mankasim wantra sese da mankasim wantra se bia nya peneda mankasim Tachimai no oba ofri baabi ne ba Tachimai mankasim firi baabi ena obedwu Tachimai na hefa na ofri oya sonani mankasim fo eduminafo ana ensuanafo asonani complete ayere na aka chepsa asonani firi Bonoma so mistake aye ni bi wo mistakes na ene na nanu bia ka on manu atum no mo hwesa bakosema sante wotanti no mo yesa no na ye me yase be papa nchiri mem de ye me yakase no esasa se enya panyini biti se lo yobiri buahe ama na nsori amfa ne tira nya kyerama so wode ne kure wo mu se ne kuro e wo na political bro reginim eso wode ne kure ne pepepe ye beka ba ne kwa de wo de ato no se waje brabo minim ba bi kuro kwaje brabo ne firiye minim ba bi kuro ana minim ni pakura obema ne bribe ene se bi chemensa ne politics a oye nyina chemensa no ye MPP chemensa ene se bi anya no nkrofo tu omoni asi woni aboronya DC so eza so won mo kan kore se entese de mo kan entesa na sante se bi anya do bru nya se asante na esi ene ti won ma to omoni asi won so he ewiase no kore he me se obeton na so beto bere wo behia akokuru sika no dwete unya nto bio ti wo se to no kore nton babro wo se to no kore nton ne enti era bi e kasa asemu hwa won se
ewiase na etie no enye se na wie ye ani ye chiri maba beto aso na to mba beto aso ne mosa papa nto ho na onmo ba onma befa so enye se beto brebi ade no efe na kanfo ade na ye fe ni nipa ekuo no emu behwete ebese umbayi atamfo ense se basa esase de hia ene de wo se enam no mienu eka bom na ye ni ho atimi atintim obiele ni wo ya so nani a ofri broma so na so ye wa ha wo be ko no obi a comment bibi titiu ye mi video ase wo ko le dedi ne fa no hene ba oni ba ko na comment se ya man kasimfo ya mageti from bro eman o se ya mageti from broma so na so tati ma hene mekremu man kasim se ne dia ohun se ne adwene no wo fomfa you see ya hwe so nani a asonani I have no connection with the people. Omoye the migrant of a combo to a mowi to a nebromanso to your free to pena to nyam for my omuni ye. Na ni na se one mu nananum eye asonafo nana beni ene kwa one mu krofo fra sachi ni mu ansana asonafo yi kode da one mu ho a ye be yi wonu firi mu o mbe asonafo ana mu nananum ba bia ye fe ne sabenso ena okọ sabensu ya e wadanse sabensu no wadanse wo be ko honne eya sonafo okro na ye dwumunafo ne sonafo ne di ade ho ansa no wo mu nananum be fi sabensu obakokobi ante nana follow ne nkrofo efi kokobi ante bi ba ne ba bi e fe no ekrofum efre krofum ne bi betena na aguna saman aguna saman na onu migration no e hyase from adanse from Sabenso, omu na nanoma sechifo, from Akrochere to baby a friend, but I am so. But I am so no on ba Sabenso, ya ebenya asuna. Sabenso no on ba kokobiante. From kokobiante to okrofom, to a ne baby a friend aguna samai, ewo ne politics, nina political santi. Na de koba ne sabre on mo omoba. Biaye for hon maguna samai no. Na akwobi achiche nukuro. Yes, wafa ne say the kingdom. Na sa akwa no edwani. E ka dwani a ene guan. Oye guani. Guan no abaye the dominant word that madwanfo no. Isa san krofo ni nim ade e fa no guan no dan dwanfo no. Guan no no ka ka se che se edwom. Be wo mu edin dwan no. Guan na be kata so. Enti guan na ni nim. Na oye dwani ya guani na e fa na ta afram. Oye very strong warrior. And what to share the kingdom. I will be a year never hon maguna sama. Now, Sabi Sabran so, a yana for. Ya, I'm come for. And they are swan for. A year so money attack from the bosso. Now, baby, I bet you chin upon. Now, one magic sabi ho. And pa, and my one wabian and nino, aton in suffering yanum, I will go no munina babuano. Or to turn in suffering yan by or money as snuff when I wouldn't need back. Netafo omoko kabo mu no mo ni ata from ne kokontokwa ana omo be defeat ata from no na ata from tokwa no akiri no akrade onu nya obi anya ne de e wona asonafo no mbinum e beba won manim so atiase asonafo no mbin beba won manim anantia bomwa be pie bia ye bia ene ye fe ho no mtachima tieniye no no mba tachima no onu beto nananom Sabia nyado sabia bra akwanafo tio ombeto akwanafo ya sa akwanafo no na wo no so ye buru manso hene ne ba ene akwanani no ocheche sa techima no ye fa no na data chifiri na ombetena eho no omo no wono betena ho a no no se ho setena no eden udwi ade ne dwi no enso abada ene zo wono so be pra ko wono manima kope ba biata na no na abusuanu verses ne cheye ene bi ko chichi kura ye frɛ ekuro no ene kato asantefo kato ana omo chichiri kato ena verse ba ko de ye se no ombeko omanim to onu ka gibi se ye kra ne yakɔ ene kranko na onu kɔ no onu fadua efiri kranko ho tachiman na onu busumedi onu manim no ye frɛ na muna odo onu mo akɔ ya na bi era ekotena ba bi ye frɛ atebu na onu so ekotena ho na ono so dwiro na dwanfo ni bi ho na sa dwanfo no wo mo ye section of gonja fo nyina dwanfo ye from guanfo
gonjafo nyina ye goan omo nya ntafo omo ne ntafo ni connection bia enti mahama onyatani mahama nyatani baby bia la da gonja ne sesala omo nyina adwanfo kane tetete no no ekura gonjafo te so twifo himan ansa na gonafo ekoho na numu ana sabia nya da sabia brawo na nanum bi eso kwatena ene sa tebu ene onom se ne adwanfo yi erehwe so sa gonjafo no an se onom so kwatena ho na ase kwa na labire bo ka se ukosa bie wo a abepem ne gonja hene wo asase bebere watebuo isa se no mo na nete ho ansa na sa asantefo no ya wo no betena ho no betena ba no mbeko ye so sabi on betena ho bi no mo so no matena na bi so sa ko won manim bio na omo onum ko wonim no onum fa bia bi efe no twifo praso na onum leaders no ho ye miensa ba ko do odumankoma ba ko de adapagyan na ba ko de woso no enkrofo nyina asantefo eso ne wose asesa no wodi enfa ne se sa bra no kura na eni asante oti wodi enka ne sa enkrofo nyina adansefo omo ya adanse omo fi enne political asante region no the biggest first account settlement adanse ho no mo fi enti ebinum etwa ya no no besene ko bia ya efe no twifo praso na arapagyan ena odumankoma onum ko wu ho na nambo sha asonafo wo sabia ye no wonum de hye enka sase hunu so enti ema osono efa odumankoma efa arapagyan wodu won mamu no wodu koya kopem baabi ye nne ne efe no defense saying adu ajali na adu ajali no na krofo mo ti so no mo ye dwanfo because kan no na ye guans na settle be bebre akanfo any other tribes ni better tell na ye dwanfo no ye na fe mo guanfo no onu ju ona guanfo sato ya sa aguan seche no no mo ye krofo mo ye asetifo na sa asetifo no ana mo ne ye futifo ne asetifo na tewo onu mu juro na se wo so no sa akon omo no wonu e de boso emaso no na aswanafo no na efam duminafo ana insuanafo no ene wonu bekonye ene omu di wonu so eho ene wonu eye adua no no fantachi ma no krankoro ene omu di si ho na no 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 besia adapagyan ene wo so no no onu makase ahaye nananom de ahaye nananom anim enti wo mu de wonu kora ho ani ti senne obi so ofiri mankasim na se sebia nya do wote mankasim no kase mankasim fo ofiri broma so wo boa in a very 1000% no kura bi enim onum pass it to tachimai wonum bi chichite kato abara wo na nanum free adanse fair settlement no onum na nanum kwotena bia bi efe ne yankobo e wo Ivory Coast asa no mo na no ba ba bi efe na kwochere ana mo na ofori nkai ene ne nua ba jahima edo onum besene ko bia ye efe ne bonayem so ena wonum mpapa beba mpapa ne ba ye no ena session ka wonum ho no aya be ya asona no omo na bone ne yakwa edo omo ko sabin so kwotena ho ba bi efe ne kokobi ante e ba ye ba bi efe ne kurufuom omo session bi sa asonafo session bi eno so na ebu ade di apere ebi besene fa ba bi efe na amansie for do on ba bi asonafo no fa amansie no ebi na besene ko bi efe no ofin so ebi na besene ko bi efe no besiase won otoso mienu ebi na besene ko bi efe no enne ayi efe ne se ayi atimabu akwa ene section no abakan nana no na ba nana kan nana odi kan ene ofori panyini enti ofori panyini ene efe ne say ne nana efe ne say dokuwa nana dokuwa no onum so ebese kwatena be efe no ene atimebu akwa ene zo obi ati wono okase ayi enna na nsem ho GTV for aposi se ai enna ya sonafo na no ofori panyin ho ase no mo kan wo ayi atimebu akwa migrated from tieni o migrated from a bron my so
Radi Yanko, hey, Atimabuaka, migrated from Bromaso to Adanse, hey, Atrobeni. Nana ma bosuma madana. Nana no ma bosuma kesi adana. Wo gina bremu anu twatro. What bremu anu? Yes, e say mama bremu a epika setin. Wo twatro. Wo asona ni woni bromaso. Woni mo. Woni mo. O migration from Adanse to Techiman. Ebi na ko kato bi besene ko na atabubu besi ko asempra so ebi besi ko na mankesim. Omo fa amansie ebi na besi ko ofin so ebi na besi ko betia se omo fa se bewie ejo so ebi na besi ko achimabu akwa ane kokoro ntumi atosem na mudi na se me nua ba akache me se me kan bona semo me nim bono kro because bono manso ho sebi anyaro sebi abrawo me nko kan hwasem ena sebi anyaro me nko kan sebi anyaro sebi abra pene ene yefiri asem meka jese wo ena wo dia santini ye ote political abunu ji mabaya bunu ni na mebechire na mebebo hodin sunyan sebi anyaro sebi abra etimi nye ebunu da wo ye nipa wo to so ye bunu ni obi amfa ho be sunyan sase no ni adeshi omugo he onu pa omu nkaka sebi onu mpe onu pa omu nya ni ye bi omu ye na so sebi anyaro adeshi se de ye nipa ye nwiri ye moja ni emfa nso ngu no untimi sesa adeshi on mase sunya ya sante kaneni kura abrofo no eba yo mbedi yeso no for secondary school se baby na no na gogo hineka agogo hina onya ne baby kona na da yi edwe ene amane ho ozi ya sante me secondary school da waye nan ba ko esunyan agogo kumase na ba ko so ye emse dwaben we ne sebi anya de sebi abra secondary school na ye wo wasante me na enema nyina abubu abuja aye bebre amene eyapo enkroma na be ye nim nyina la sabi enyaro wonum ti wo before 1959 no ade ani efen bon chempem no omun kwa na efo because ya santefo bibi na aba na bibi na e bibi na manyofo na si bibi etimi eka nipa ho na abeka wokra ho ebi ni ne bron regi no na na so nyafo omu ye sabi enyaro sabi abra dom pasefo omu yedum na nabrewa amajata ne nana no omu na nabrewa amajata ena ebe wo na adufi ari na nadufi enyampotema ena na ditwwa na nadufi enyampotema nkrofo obi ena kowie okugwa onum kotena adwafo ni mu ewa okugwa omu ya ase ne for up to date eni so bi kese akonfa no chi edwani a ofreku yapema eye laughable ni eni ade a ye fe ne kuyapem eza se kuyapem no kura no eye wono akomhene aka ne tetetete no sabi wonu free chifu himai ba e betanya no ade sabre no wonu betechire ayi wonu eza so wonu nananum ti kombo e wa Africos na kombo no womu de ba betechire womu ahinie e wona ba bi efre hatimabu akwa no nsase ni nyina afri enam ayi nyano ade womu bedi nimfo no so nyano na wonu besie ho no wonu betechire wonu ahinie e be frɛ ho kombo na kombo ne na sa akomu na eno wonu bedi sankrofo ya wonu ye dwanfo yi so na womu di wonu so no ena kasa ne nchiremu wonu kofo asorafo yi ofo de panyini ane ne nkrofo sa abere na doku abata ane wonu ma beham amane de nchafo abeboa asorafo na beku ati akomfo edikane na komu no na himfie ne baby anu ote ne kingdom no eye na achimabu akwa so ehona na ote ehona na komu no ewo na no na sabi obedi guafo yi so na guafo so bu ye nkonko bebre guan no mu ye nkonko bebre enye guan nye ekuo ba kope omu ye nkonko awodo bebre na wode beto won mu se menko a apem ene ne collections of word ene on beso mo sesa no ko say ye ba ne na makuoku apem enye ne kora ayi akomhene ana ebe frem nko apem eza sabi wor mo kwa akon na odi bi so che sana no ye no na sabi anya sabi abra na so nyafo na edutwumwa sabi anya adon ebetena ne nkrofo betena ba bi efe ndompase na dompase na nya akosika yo na edutwumwa sinni
eba baba wo ne manson emuntafo atapanyini atakakra nyankomago ena ne nua ba prekese wonum nyina oni nua ba ma won kwotena sabe ho na wonum ma na dwobragonom ene na nampem mo ampem yedi obi afa na mpem bia no te se wonum a ene bibi za asase ba bibi se nyama ne nyina yase ye ene dumpase e wadansefo din na no na sabi ama wonum abetena ba bi efe na mokom na wonum mabra na nam amokom akosa ebedi ade no odi ade na nuanum bi ye fe danfo kofo ye na adwo ago ne ma no ebi besere kwacheche biaye a ezaso wonum ko omunua ko wu ho ebesese kwache biaye na ye frɛ no antoa na antoa ena wonum nua baako ye fe ne sa akodo dete wono kwotena obogu no kwotena ye ti entokwa bia wo mo ne enkrofo bi kwako ye wo obogu e fe ne honhum ntokwa eno ne yede bebo adontene ama ne sabi ase ne ania no te ene ba bi e fe ne dua ben no wono beka ho ne ayede akwanafo e beka ase ne fo bebo adontene fako na eno akire ena omunua no mo kwotena antoa yi na nasa akode de te se okosere nyu adamfo no e wantoa na twi kasa mu no so obi ba besra wa watoa me na din no pa de ne efe na adomanu antoa din no adomanu no anum kwasa o mu wantoa no na okofo adamfo na se adamfo kofo be kache ne nua na nasa akode de te se sa akode de te eri antoa o watoa me ne so wonum beti ase edidi no afiri adomanu abenu antoa enti anu akire ana wonum domafo ya na wonum yesuntrasofo yi wonum hye na otie kentase na otie kente wu no obiri yebo aba ye no mse beje ye fa ahudi ani se wo mu kokun tokwa sebi anya do sebi abrawo ama fna atakosi a no ye bo afedi yo yesuntrase hene ya wo wu ye no ne ba ene atakusi ti atakusi no wonu na da suntreso wonu makofo na no sa be na kyerem sikafu ena abedi hene e wo sintreso wodi afuna ekoka obiri ye bo amfimu wodi sini fimu ami ape na he enanso asani sikwasiara wo ye kwasida ti woda wan wodi pere ya ye na dwura anyi ye sa wo se enya ne nwia ba ko ne ba kro pa wo no ye fe nko fitutu ya sabi wo ko de nchira ego bo na na bo mposem bia se wafa na ye na no no hwe no wafa ase ya hwe no wafa ase hu no ya hwe no wafa ase ba bia ye hu no wono so na manu kutosi no baba akopɛ no awo no na se be ya ane sabi anya ado aditire beto so ti ade etitire to so se wo obehunu ba bia o se tuwo no na anya kwa wo e be hya wonsam tiza akode dete ebesin ko abusa isanse no a very ambitious person na busa ni mu no ane ya odi okọ ni otumi okọ no obusa he sa akode dete na wawo sa abudwunsu ntese tumi ntese ho aba me wabusa unya ebe hene sa akọ na ku abudwunsu ba bi o se tuwo na wo sa akọ eno wo se wo kire ne se won kwakom na wakom eni se kamanyama ama anyama eni se kamanyama ama anyama ye be asonafo onom nananum din no eno no ase ne yefo nananum din eno no na eno no onom kwa akwam ampa o se etu na ohoyi eti ama ne sabi anya ado antoa onya apuduro etira de no onya apuduro antoa be nya apuduro na no na antoa onom nananum bi sabi anya ado sabi abra na nyama ya sabi ensuo no se kamanyama ama na nyama eno yede ne beto nyama ya orum nyina amokom na omte amokom ne no aduane mo mudi amokom na omma maame no dware wonum amokom na onum maame no mte eda so de afiri sabi anya ado sabi akonto na obri bo ayafen say na nyama ne nua be ma obri ebu ahe
Wonum apedi ba sabre so ye hani enu oba abantima. Ti bantima no ni nuanum bebo mu oye. Akoanafo bi bebo mu atu amantu. Aya ekọ ha esietu amantu. Sabre nso bantima no na koanafo ne to. Anza na ba fo mankwati ede ne ba ho. Eza asa sabre no. Bantima kro no ne sabia na nkrofo bebireti ho. Ebi ne ayitwafo ba fo ayi fense twafo ma. One ne papa ya ni efe na ayi admanu anase ayi efense de ayi oh akwa bi be finini wonum to anu onum edo enti de akoba ne se wonum se onum momentu no ase na onum se ase no na onu ayi efense nyama amenyama no eni ni nua be ma bo ayi efense oh, I don't know, dear Afra, a bomb trimu a posa, a devent in a bomb trimu a posa. Ah, oh, a bomb trim pod, I don't know why, but what the anyahe, ordering me a bema, be free, and now mokoma babantima, boahe coco, medase, Yamisha pa. Aya na mi 7 ko billboard no makaso billboard no ono no story no ono story editi ono mo ba ye no no betna be e bi de tanoso to ono no odi ka be hu tano bosom ana wa kokode tano bosom no odere ya bosom bi emme nipa ono pa wo nipa ono mpetumi bebere be hu tano no nipa be ye tano no so se ma na nu na ni wura say tute ye ana osoma he me ba ye ana boan kokko e ka se mi wura me ba de mbenya eni etije ana odita no na obama ni wura ti boan kokko na deta no ne ma ni wura ti okọ ha ye no okum bosom no a okum aso no no de ne mebe na ba ya bosom bi ti ofri ono ba ba e bi e fa na sankra so ana obetna sankra so no na busua ni nyina busua ka no ho ni nyina betna ye tomotra sankra so tomotra sankra so no na safuni asolani ono so ne efe no bofutia ono mo no ne nana ne kodwo betia ane awe betia ono mo so firi bia ye bi efe ndenkyira yemfuri ene ono mo so betra kumase asafo na asafo na ne nana no di kan ne nkrofo efrom domafo nei no omo ti sintira so no sa be na bofutia ne nana odi ade efe na awe getia onu sintuasofo na nom kwata doma no ni oni na ne wo se wa ba ko efe no awo eberi di ba onu asase so na de ntoko ebeba wonu masonafo asafofo no ene wonu maduanafo atu sintuaso nom kwata doma no ntem na nu na awre getia no be di wonu so sabra so na sa asonafo no wonu ye na o tia kentene ma esa so obe ware na ayi bo atakra na bo atakra no wone ne ba wo ne ma eni ti wonu mo yesu odufo emma kwaman ti akoba asa na se wosesa ankrofo amokomene ya o ma won ba bitena sa atwe wonu ko omanim ane so obetwe o mako o mebe ene kwaman afo mo no wonu ko boso kokoye no eti na ne so kwa hayo na ono ebi a o ti apa yi eti wonu fe no bofutia to oju asankra so na okoto na nabo akokọ ane se waba ha ma ba me ba ha yo ana me pia se de nipa di nkomo no sa na beba ene so ono so ni tu abasa cha sankra so enanana boan kokọ se bia nyado ono bofutia ebeto na boan kokọ na ye kan ne sei wo mu de di jase wo ne sunwan na ono na anu jase hene betena bontena wunnimu abakwasem a wonana eye nne asafuni wonana sebia nyado sebia brawo sebia konto onu na di kan se sunchesofo okun na zemu so obi be kai ebere bi na ono sebia nyado na adwuma badu eba abonte anu ka abakosem se ena ne wo fakoto ponko ye to ponko no wo fakoto ponko ena asante hene so sa cha na asante bi enu so sa asante hene so ko to ponko ena asante hene ofa ase de en ponko wuye ena bese benfa edoma sincheso
no afase no pon koma no so mfa ma no na no afase efe na asante wo afase efe na ari betia onzo kai onzo kwa ari betia eso onim sa ari betia no oye na no tia kenten ba na so oyasene ni a onum nana ebi ne ene onu sunye agase hene na obetena bontena ni swade na omo obi kon no so beka bia kasete ewura no ne nana no onum omo na di kan ro omo kon omo kura na di kan ko fa asemi baaye so we say onum ma no onum ti ana omo so do omo ni esa asa sintresseful we say omo ro omo ko ro omo se omo ase na ano ana sebi na boy nkokọ osa ede na bofitie firi ho ana onum ba bia efe no kubele na kubere ho ana obi nso free bia ya na efe no denkyara ya ne din ni na akosi atempem ono so ba beto na boy nkokọ e wo kubere na kubere no nsuo na onum ko ha ye no onum bedwuru ho a omo sebi no mo nsuo de kumbere tino omanom se kubele na nsuo no din be ye kumbere onum beto won ho ne so onum so no onum edin kita ho ase de nipa ne nipa edin kita ho na boy nkokọ wo hia bakose mu a opani pasem odo nipa oje awowo tinya me wan se na sunyan awowo nyina te obi ani ti ba sa na boy nkokọ sare na busua isa se ntrafa akonya nimguase onu fi kubere ama na sa abere no na bofutia edin wachi eti won mu sa akobia efe na bisim abisim no bete se ni wura esa suntresseful ya sa abere na eyo se tu sabi nipa no wo pen pa ya takusi isa za takusi ena di afena eka obiri ye bo amfi mu asa ke twani mu ya takusi ya enti no pa takusi na enumu na won ba ta no ano ebe seti ho ene so won mte ye no mo de pra won ko ho kwache won na echi won no muku chamsika fu twa ne ti ane echi atakusi twa ne ti ana nka ye ni twansuo no ene won mo ba besim na tie de ba ye on mo ba besim betena ho no na boy nkokọ na tie besim no ohwese nkrofo ba bi o ma betena bi wura beto semene won mo tewa obedi me wo yawo sasa nkrofo they have to consider say omo ye enemies oma beto ha enti me free ha makohayo ene wo free abesim ho ene aduanafo no a no ono mo te ene sintraso no ono betena ta na no twa ba abesim no ono betena abesim ho na boy nkokọ sa ko no anim okono ni baby ano oya hayo no abo aso no gu kese pa no no san na busua na bafutia na kwasi atempendi ofale nim tintin so ekodum no ase ho kwotena ho na bo nkokọ sa ba ofra bisim no baby ano mo hayo no okobo ne sese ho to okotena baby efe no sundwaye baby ano mo ya hayo onum kumso no ho no kwotena nti ono wotena ya akwapem se yekọ ntokọ bi asante ko ntokọ bi efe ni nyamrewa tena bo ankokọ bese ko nyamrewa ntokwa okokoma na asante man ewieye sebi anya ado sebi abranche bi na bo ankokọ odi firi mu anche bi na bo ankokọ firi mu ana sebi anya ado sebi abra abusua na to aso abepin sabede ye ne yefra hosum dwaye eya asante firi tete bibi biele ni wasante ye ya na sunyan ka ho na anu me nkwati a me nkwati se sunyan se wo mo nana bi na ka sa mo nkwasante na mpese sunyan agehie ba abontene ebebo na korodin e kira time kura na kro na be ka sa mo nko isansa abere wonum kura ba ye no wonum sa bese ko bantima sa na abo nkoko kwotena bantima anza no woni sabi anyado nana ayuwan a friend say you want ene ninya ba aframoa ninya mema aframoa no ne wonum nkrofo esane afri bia ya efe no enne sunwan ama you want ko yapem wo ba ba ware na na kofi suna sabe no eja ma hene na sabi enya no na wo faase eso ba ba ware dinkra prekese yo no so sabi obedi ja ma hene eti wonu nyina na firi ho ene wonu bae enti wonu adanfo kwantwa wonu na sabra no oyakwanani wonu ko fa no kwantwa o bantema
ade ne sa ba asunwan ena kwantwa ne nkrofo no aten so omukura di asunwan akonya bi emeyeye eti da bia no wono mo aba wo mukurom eti me pe ba bi kro na naboso menkrawe ya okore krechi na ano obedi ade 2010 ena amanyofo ya ekwa bibi efere workshop efa native dancing hihye ho onu koye no onu epesuodi nana ekofo asankrofo yi so adoma anyini sabe no oye ne lawyer or a circuit law lawyer wo sunwa court ana bisimu so wonu na sesi abe wonu dia nti ho na omu ne twa ho ayi fence nsase nyina to di ti abisimu no akwakwa ye no ho se sesi aye ne dia enso ke kanya me anu kurim pa dia kanabo akokokura enso be ne dai omu ye 2 week and soft nti omu ne ton ho nsase di na no na wonu ko persuade na me na kwotwero ade afa succession dia talk sunya konya a deprave oba himai the right duty krache silence shiade wate bibie ni ofe ne bono akanfo bie ni ho no mo firi bibie fe ne bono silence for once be reasonable ebunu manso na meme ye na yara na no makwa amowi no mo yaduanafo ebusuye ni bie ni odi wo machiri wo mkoye wonum krom ko mo nanom ye sumja santema sofo enti bra for once you need to learn ade efe no kore for once some impose na bunu ade ni ho e yo bidin e ni pod de seni watna sase so e dwanani omo ye mienu ni din omo na kwatna mowi na mowi di envere bromaso it says it was a cave omo ko hintai. They were hiding from Islamic invasion. Every na Africus. I want no hinta ya kopi mi se mujuye. Ena abroabuno. Na ni nya panyi na abroabu nyankopon. Omo no omo nananom. Ebe sue bebi efe no enne bono maiso. Godu ho adwuma wo ye ho sika wasase ne subruta. Ti ano na maduwafo ene ne gonjafo yi bedwadi onom se yakwa abroabu ne maiso. Ene bro maiso. Onom bi babechi yefiri. Ibi babechi pene. Ayoko for the 14th century don't be invaded a bromanso. 14th century. And when China bepim there, Adriana 4 nim yenti. Omochichi German state, which is early 1698, 1699. San Crofway, Adriana 4 more from a German on for the brown because they know, say, a yomu inheritance. Omonana and then another broabono. And it is not about anybody's identity. Nema manyofo ena edi aboro en 1959 kroma santon 20 sabre na kwachia me toso miensa sabi enya sabi abra 1948 sabre na borofo no ono mo atesa sabre o mo di anasi asante no aya asante no mo colony anyway o mo asante no mo colony from 1902 ta asante na be colony o mo edi so ni Jama state ni na be o mo colony ti di ono ye ne se omo boa because as at native council omo de buy no trouble na na boka because omo beso best friend sika wa ye ho onom beso omunya mfaso omo hia na enye yie eza osase bi da bia na court ayema da bia na we nu we ku asase ho da bia na we ni we hu ekun enkunyasem ho ti da bia na brofo ne boka trouble na ne ho to omo ye so mbeye a similar settlements bi to say the Asante Kingdom organization one omo tima manage na no ono mhye asese nkuro eboabo ano enam the chief commissioner ne so sata chief commissioner ba ko fula otikindampo Newland omo de betena na wu dumase anza na obesunyan ena ono mo de hapa ebesene call ayi adanse ye the Asante colony na na wono mba be ye hyehyɛ no ena omo sese nkuro nti nkuro bi ti se Jama state no ebire bi ba ma omo ni bre omani bro omo na ma brofo no feedback for Asante Kingdom no ho enti na brofo no ne French fo ebeche because abe na English fo no be colonize ye no wonu mu di ye nyina ye so na no na wo mu Jama fo no be free English fo chi akoka kire French fo se French fo mo mban
Sabrazuna, some Samuli, or your warrior be on and crawl for tata, I can't for. Nano no one says uncle for or money brady. And one more fetch able to share, one more so. A cum baby. Nana French for one quiet palms or my mom, military protection. No one bet you full a year fence, Simolino, Aqua as out. No running answer. French in English in French, cotton as a French, Miss Oya French, maybe English, as you and I once can color. Oh, no, Jimmy. Number have maybe collapse at Santa Kingdom, no me information, go for woman yet. Omunia, Tisadia Yenchim, and Jampa away I been and a French in English in a shade master. Tomache won a French in a fine day, and no for hot friend Jamai, no English in a fine day, no friend English Jamai. Ti friend Jama no no kodi and na Africa suno. And se huntini a buroncrovo ya buruntio. Akodi ho. And then there's still a ya brofo. Akodi ho. Ya almost a bono heneti Africa. And you knew Jama hene. Na enumu and one boa. Him fubia kwasha fubiase. Ebi na ba ya kofa sampa bese sumase. This money in asa akwashe. Droboase. And the head drobo hine walen chief. Na one chief no no suma 1948 is ya. Na yina ya standing na se ne se. Ya kika ho ne se ya yo abrofo ya ma information afi de obetam ya kwache suma drobase. Na suma no o enifa hene meja ama hene na drobo ye monkumene omonka da bi omokontokwa. Esa drobo se suma na masante hene information. Nti eba ye no ama wonu me no tada omontemti. Onu suma no kopesodi santini kwantwema no ne be kan ho ama onu ye campaign ene omo ye niema against robo se onu mo she drobo ase na enum na abe no drobo na himfie o drobo ekwa ware ene nti e wo se ne ba amamele mu no ne ba ene japakrom ti japakrom na o ye se papa ba bi o himfie wo no abrofu so aye warrant chief si abeba ha ba meeting abe ntoato wa edi bra me mu asase me masase so ena japakum ne ma na asase na asase so eni new drobo japakum ma na asase so no ya wono 1935 ya beba ono ma ahwinti ena woje japakum asase nyina akopem jakob akosi bokrom japakum nua ba ena ne nua ba na chichi kuro na ya nka ase hene ne ba gi ni nyina ba so ne za sante ne se debi asisi sa de mempe enti wono so ana opagya japa kurum ene se drobo be kase wa pagya japa kurum na ma epe no betimi ne matwema so agene sa asedia ene eme ma sante ma kan se bio ene sa abre no achima hene ebe kache ni mia na so sa agman prep because sa agreement no oni prepare the first ano ekwa kudwa the second ene ye omo ya nuanom na bra kwa kudwa the second na ye cha ba ya that na fia kobi wo firi man ba na ye cha be di ade ne mana na se bonsu na mensa bonsu ena ne ba ne techima hene na nunu na sabi anya do onim se de papa wo faase eye ne se wa ba ene wonu kwakudwa the second eji o kache kwakudwa the second se ya ni abrofo no kwa ba ko mebo ama ba be di asante because wo de oba kwakudwa the first be di ade ama abrofo ya de abeka na efe ne se ntobura as Mrs ama na wu no ma sa go fa oba kwakudwa the second be di ade ena asante hia sa be na mampon he o hwe kiri se won pene oni dwa ben hene so won mo pene na emu ma wo se twena bo na ene be di ade na ye kya eso se won pene na sa wia ene anto ati atwea na no se wo de ntokọ be bo mo so isa so mo nsofra nwane bio ti e be ba sa asante no asesebo wasim na ye kya na ye sa de tati manyene akoso ni nua kwakudwa the second ya be pempe the first o ta na chi ne ama omo ni abrofo koye baako na no be ka chi ne nyane se ne nyane beri hene sasante hena eni nkuro eta no so bi nkuro no a eye ne mane nkuro ya na ne mane no a chechire nkuro no wonfa nkuro ne mano na wonfa emmomu ma amesom eza se kun bia won mo koye free tete no tachi mani ba wi o nti okwa kun no ma na sante me na mka chero from 1723 akun ni si ye
ye onum bebete omuko jama e chiromba ne tati firi kuro so wonum kontokwa even jama ntokwa omukoko ma asante tati man ezazo muni momo de ene na ayese nwanwa mo internet fo mo amaba na nsemu na mudie mese ma asem si hwe tati ma betusu asante eja wa na ose ese na ebunu wa wote ho se individual na bia na obetusu bunu bi na nya tati ma afo no na de ba ne se na no na Sabi Fofia Antwata. Na prempe the first. Sabi, afia be anwotwe duokono ensia no. Ya che no de ne course wa chevus. Na sa sabi anyaro, se se oni ni nwanhye na anye ye amem. Na no na kwa chamia the third. 1948. O ka che na prempe. So na so sa ma prempe. So on fa za se no ma no. Na ko sa se ne mehye no ase. No mo na safohene. Na onu ni sansa no so no fa mesum e o mehia sa so mu nyina ye moja ba akọ na so sajma prempese azase akọ ma nipa wu oso de na sabi anya nipa no mu ye ntim fo mo made me mfa ma me nwia no wukuro na ate so ye kuro kase da to de besum ye yie etinya de amre be ma na nu na che na zashima hene na kwa cha me the tere bufuo 1948 ana obo kodu eto asante is osajma prempese se so onya me sade ene na ani abrofo british fo na ye baako ntimo se mama mere eti entoto boy eteto sasantemanto boy di twetwe school di sisi school mintwe bio eti medication system e otachi ma no ye basa eno na tro bi beka sane school kura ba ye mfa bi mabuno ono sa abre no kwa na bunu bi eni ho ye mfa bi mabuno na scholarship bia ba mfa ebi mi ho atosam ngwa na omudi kire na chinchiri ma no ne kwa no ete basa no na sababa ye Rambo Star bi ti mana na chima hene ade court bi court star bi ono na ye fe ne be ma enye nne omo zo omti bibidi ayi doma ana instigation ni wo be ma court na chima hene na kwa chamia okwa ade akọ circuit court high court hara kini nyina okọ bi Ghana ho owie ye na Ghana de no enia mo ano no ye olusu ni nyina no obese call West African Court. O call West African Court no oko Lucy. Obese call King George. The high court colony or UK. King George ne the House of Laws. Etna assembly so there be a war. Unyane no nyonyane no a war. And it is all case unyane di and yes and no can you asem. Bese ayansa sinu na opedia. Said the 7 tanosubin kuro so on for 7 in my war. Ebi ono na de be ma bet ye emremu de o ma anya yi ena ne bufu ye ti ne bufu 1951 ana o be kase ebunu echa apem you see into obekọ or visit the bunu maso no ye o mu ankasa na nanom a wenum ka ho ni nwia wenum na na be konka asa ko no mo betna so on asama ne am ya asase no e wona wono bete broncham pem na biase so ka hu se ono mo broma so no ayekofo le take over na biase no ono so woye one of most important figure ema abroma so hene ti biase so ko support tachima hene e ka no kodwo ne ebroncham pem no na boyem no oye o mo ofa ne de ozi media mentimi ko bonku mentimi ko nifa nti media me meka ho ti boyem de wanka ho se munyina mo ye moja eti nyade a metimi abe support wo ana metimi akọ support we nti boye ma ankoka no na numu no na drobo se ya peje japa krom na sante hina ma japa krom na be pedia ono so ko kata tima he no na drobo so ko ka ho enti numu ono suma wonka ho bi suma nka bronje wonka ho ono kwa na onye kuro nwene me ehona nana ayi agimai the first nana ayi osi ada agimai ayi fence agima bedu odi kan wo kwa santima council ana ode ne na ekosi krewiso ana yese wo ya ma wo na yade ehu no wasa be bio ana ye ma na butu ho na ye ma na pagya ne nsa for so many hours enti anu na di bufu ye se ne sadia because nani koto man point o se sebi anya do onyina gina na emu
Ane koji ekoto njabia ni mu oso nyina gyana mu. Ane koto brekum ni mu oso nyina gyana mu. Omo nyina nyina gyana mu. O no oba back. To oba no se on the onka santma cancer bio. Ana wan fie se wuntimi fa masase. Me papa na eno o wale mu na ye dia amount. To ye santma cancer. To nkwa santma cancer. Ene ma bebra so de ti a wan fie no. Na no na sabi ya na sabi abra. Ono so de no nkwa bo na kwa chamia. Na na sabra na amanyofo so use strategy. Kama no fo hu se eja na to asante memu no ye tachi mai ehene ni asante na himfu bia be ka ho na ono the affair no enen kroma no it take advantage because abre no na on shada anye very popular with the southern part ho to take advantage no cost support o na kwacha me the third I no promise you wo mo eti baby cross antin YouTube bechem hine no o persuade bechem hine so meka ho o mutimi man kroma ba o sare ne ba kokusi ade so this is all politics ndi akoba ye ne so ono mo ono kroma no ko share bronche mpem ni mu ene se ensem bebere na no na sabi e beto 1958 aba no o wie mu e ma route to see na baby e fan political region route to see o route to o wie mu. That banner was but anyway, when we need, yes, we winning into a real more winning. The Prime Minister by the President of Ghana, 1957. 1957, and I said, bra, all day 1958, what day? Proposal called Parliament, so monpre. Almost so monpre, and I know that Sabia 1958, you know. What about pass a law be on offended preventive detention act? Say, ultimately will be a over pass a law in favor of herself. Now, not sharing 1959 is as what committee 1958. Etna so divide the Asante Kingdom. Now, then a committee no proposal on the buy and say it is not necessary. So divided now, some na or see, I dare you Ajimabedu the first. A boy called do the tea and that's outside my pempeno. Ya university enye so kosia no 29 na pampam ade bi ya amamre is quite different from ade enya amamre a tradition nti sa ade na yempe ewe bi near yem invite nana so side my pempe na invite nana Ajimabedu the first na yen sheda ene nana no mtrase ene nkroma e shuttle sa resolution because him so obwa e agenda say it's against human rights on him. So he was using a sort of a optimistic mindset. And there are no other call 1950 because 1959 now Parliament in a CPP Parliament, one party state, and on the core bill as 1959 on the 3rd of April, and no more approve here, or more approve here. Now no ma, Krobo do say, Ebu Befu and Kroma say, this is unfair. Now so I'm more approve because one party state. All parliament was CPP parliament. Now the Babaya law. Now no nyina because of say West African court any decision by enti and Kroma ye law MHA West African court. Yes, so we more West African court can enanke di asem Ghana. Now fi say Ghana temu na anye fe to yua. Now the be call West African court. And Kroma ne be mra Ebetra West African court because of an agenda against us anti-funti. See, a year man passe, say West African court, no Ghana hot your chum. It is say, oh, you sue on only political power to influence BBI. And pass be champion or the political the same power the install be champion or the negotiate this. A man send me see. And tell no mona, say be a rombe ye and this say. Because Nana Ajimabedu a strong support because in Sunya for no they were very opposite with that Bisimna. It wasn't easy. All the time that is trouble because they are Santi people and they Ajimabedu was instigating a lot of tension over Bisim. And then I said Wawa. And it almost share that decided say Omode Omuyi Ukromi and Sa Brekum was a fair decision. Omuye saw on the bay. Now no Ajimabedu we are report here for educational purposes. We all report to and then Ajimabedu yes say obey you every instance. There was a time because I was very
pissed off for this Ajimabedu, but they don't tell you. They becomes enemy. They were never friends at the end. They were never friends at the end. Oh, my man, I'm from with you. At time when we said the hatred was getting too extreme, and to honor be really a bit better, bit different to crown, but different. So bro champion collapsed again. Abra and chroma onya de opewie no e be collapse. Enti they are come by na say ono mo ye ya na omo ye se brekum e na omo sha bisim no e yo mo de na omo ye strong campaign. It was brekum tachimai and sunyan. So ono ebe because no wako university nti no more no would made Saje Ajimabedu di kan so you soon na educational influence till he was very close to Nkrumah. Committee set here wo ne boko no ka ho bi he was omu nyina bad verse omu create a problem na da boko no enti e ba sa no ko ba se ene emfa sunyan ene edi sunyan na ata na sunyan yekuntere esi wodumase ase sa na nete breku mu nyina na breku mu wan kwa asante kon na 1900 kon no abrafo na yo mu de se breku na anko because breku is one of the most contingent and omo medal no mo elevative omo. So basically the koba na say no sunyane beye the capital no na sunyane she wodumase ase eti airport no kura asante hene eye wodumase hene and kocha. Yes, of course. Yes. Asante hene wodumase hene kocha asase ne ma ban airport na esi here e kocha asase no e de ma aban e ne wa no de woto odi asante hene atem e de ko ma aban na odi si sa provincial airport no enye sunya hene bia ne kogina ho o ye wodumase hene chechire no 1982 Rawlings ba be di ade no obedi oba 70s odi ku ba no 1982 na Rawlings krofo bi asa akoshe chiri koshe chiri nai ena fa gosia the same hatred na nti Rawlings so now nipa bi na fe bo achijan free drobo yusu ne say the tribal hatred yin brainwashing said na brainwashing nkura na omo political problem with yema ye ohu ono ani moja asantini a so enemy ema no obetusu obi foforo over asantini ejo ono bo achijan na use all this influence if you omo aho ti emani kuma santefo na wo high position gu asantefo nyuma Rawlings dey obey bibi o gu asantefo nyuma pino no nyina was in crisis adeka latin was attack. One man or a rich man will see fear ever from a shot. He was attacked. So a Jurifian excavated Jurifian one time. So as I before my carabulate time, you do almost 2 ye table so show ma as I before my bro na Ghana no munim and yama be. Tiabas and a watching Jan instigating in a hair. Ekuma ebekum diwanum, sa quadianum, yebekum a champon, yebekum a free fanum. All the Asante Supreme Court judges, Nina ya Boachijan. Rawlings Nazi okay. Yes, reconciliation was see he was influenced by Boachijan. Trobuniba, Kani na yes adiano. Okay, and then she what is that go share you? Second answer word because no one was still Santefona, they are not willing to let Asantinu. Ayo that brown region or mote no a brown for intimi influence asante for no ko asante no ayo something within them intimi influence or mutino they would do everything possible eti one more day a fan say Rawlings be the main figure and so yes say select or more select in Krobe 22 Rawlings or be bomb my head in the parliament is no. Nkoni nyina ya sante hin nkro ontimi momo maane enyi Rawlings course ba for want me anye until that time Rawlings shall say to be reasonable not take commission na committee no o take ye no and o dey minister efeno Idris Mahama eto committee na no and no ye inquiry na inquiry conclusion said there is no visible way, there's no possible way la
Why is he betting in the Gazette him for no? Until Asante Hene approved it until they wrote a letter to Asante. Then I now Opokuare also, which is 62. And Opokuare call Brazil or buys a letter no responding. And Opokuare approve, including Sunyai, Abiase, Bassa, just grown 22 towns. Or my own meaning, quite a elevate you. Ayo my head, and Sana Sunya be my head. Tikabeta no brekum ni Sunyane be your front, teach my no quachili. Na no Najima Beduya, Nisumay, brothers. Double one can one me in our church or homa. Now be another military takeover ba. On was adding homa call, oh, crony muffin, emu kankai, and I want mukum nipan home, you say. Na no Anna a champ on a 2 helicopter. And a coffer a political region. I know say, what time ya? Brokum is far neat, far better than other year. So, by that time, no, the approval was already made into Yesunyai, the capital of the political administrative bureau area. And then they said, Ninya Biba mention, no, but catch them say, Memenka Bunun Samoa, Memenka Santi, Asante Samna Mekano. Mammy, we are that's all, or no Bunocrobia, or can once a moon, or no say. Oh, we are no. No cry and the Nippon Besson Bassepti. Sunyai can never be Bruno. Sunyai, it can never be Bruno be our expected. No matter how you feel, no matter your pain. So we need agenda BR. Money bend the womb. Someone now more political born regime. Na Sunyai Asante. Now you is all your bonnie bene. Timo being kind of him. I'm coming. 15 minutes, I'm coming. Eti wo agenda nti obi ntone maame ne nananom ebra mento nchekere na ema no nya bidi ama ne daka mu tifi won tonkene. You see, we are not being fair to Nkrofu. But I want you to be reasonable again. Edebe nti na se me asanti nam tetakorade a e wo se menya problem se me asanti ni se me tetakorade. Edebe nti e na wo se ekura metim no nkrofo mchichi kro no ye nkrofo fofra ye da na me ameti kro mo problem. Why? Better you doing na dey show tiri no, and that is the basic reason why I say ne tachima opo no no ye no, you could see a lot of words everywhere. I'm telling you, say bebre na ye haters na that call because opo no you express your feelings. And I usually in any the upon a buy. Hear me come to say, and penning for we are this year, you could wish you know they are not happy, said this are going on. But because of it is uncontrolled to control all these people. But ask yourself this question: they are not reluctant to or poor no, they are not or moving free. People are in sort now have money. If you walk who a baby or no, who a baby or do veg asante from who tante, mututratra. When you asante for but must I say, I have a good. But you see, it's funny because everything in history is history, and it is very pathetic. It said, "Obi best or use you the powerful share to instigate tribal things." It will never happen. When it comes to Techimai and then Menchia, you can never create fusion. I mean, I'm catch it all. They will not mind you. The idea is those things they're going on, no. So just 3 days ago, when I got to find this one of this video, it was intriguing because the lady now no the phone say, I am so beautiful than this lady. This lady, but in normal circumstances, that is a festival. Today, Benchi, you something, something for I'm telling you,
despite the fact, and they respect the team, because him say, or you queen, and he's blood related, so it will be impossible. And in the time of course, did you see anybody? As not your uncle for women that my knee no moody. Etima catch me. So we say they won't do it. Because that is what they know their history. But you are not be no more kind of political regime. They be brainwashed. And a pina the bromance history, no, I am political brown region history. And they are ranting this history as a brown for history. And this is what is going on. But as I said, Mumma Yemfa and Tiasie and Brizzy, who we are. It is not something anything. Oh no, my yet because it be a show to say. Political Central region, on a political brown region, they have to be enemy. And that is war of focus. It can never be enemy because anti-phony BT and the political. Either you like it or you don't like it. That is the fact. And no credo. No credo, no. The Tibia san no credo. And indeed, the MSA and say, Mama yen focus on your striving for development. Baby and a nabi or some kobo. And found say Abranti and Ababawa. Wonipa also holding responsible. Ayo MP. Parliament was on represent Oto Abasa on development mra. So Parliament. Sunya West MP, Sunya East MP, whatever they called. DC ya abechia wakaye ya to abana bamos katubianidi. Ya nto abama anaya makwa mabana me ponte osebane nam ha. Ya to abama se ko vocal or parliament. Say ya kwanye. You hear good hospitals, you hear good schools, you hear good infrastructures. This is what I was focus. Na say brekum eya sante say anya asante yen sore mefa helicopter e machine ni pa obrekum ana okro won ma ho BBS ho o ma ho agi say BBS ho say ye bi anane de hie bi anya say o ma ho. So what is your ede be na ehyewo just say you abofun ede ba dia say Asante Council Sunya Sunya Hema because what is your wasn't bay? The ma ye wasam say o dia hye wotiri mutan Asante for enti aye wo 2 bed in beto so when is all right no when is how to me no what to be asase so sa kire ni pakura wo so ye is it not disrespect now wo ma me betimi akacho ma me say o ma me infantini ama onye infantini bi now what to be asase so say na me yi ni nti na ye ya doma for there you might be a domani but when you share make a decision in doma. So we should not focus our attention